Mombasa ni turagithie. Ya. Ni wapi wenyeria gari? Sisi njire itu. Aha. No wena. Aya. Mena gisire kwini kiki haruwe. Ate ke brownish hivi. Etuguo guoya githaka weka undu. Wacha kuria. Kagure. Agorokete. Wero cio no rehe ngiri igiri. Ai, turarĩtie atia Diana. Tiga kũndũga we. We mami aku nĩ kũrizikaga maica makwa we. Ndakwa atirere niĩ ndenda ngiri icio. 5 ngiri 5. Ũgwĩkaga atĩa kĩharo? Muma nau hau. Ngwĩkaga atĩa kĩbaro? Kwa kwĩna mũndũ tũraĩ nake kĩbaro? Hau nduma na manda muma nake hau. Nĩ ana manda. Mbona ndio nyina wa elimu? Ũrathakĩra atĩa? Ũrenda kũndua kĩ? Ani unanitesea? Ndenda kuoya atiriri. Urata witũ rĩ reke ũkinye handũ arĩkũ? Na rĩu ngũrie rĩ, kotangĩhe wĩra ũcio ngũcunguzĩre madam. By the way, Atiruka mbira. Ati nyina wa elimu agakuba wĩra wako nĩ chunguza. Ndakwĩra ũguo. Agakutu kuba grenade tukoragwo twĩ bamwe. Ndagũtũmire kwĩ makothe ũthiĩ ũkarute wĩra kana mũkendanĩra makothe. Ũtigane na niĩ na harĩa tũkinyĩrĩtie na makothe rĩ, ndakwa ndingĩhota kũmũtiga. Rĩu nĩ mbica cia andũ ũrandũmĩra mũkoro ũyũ. Ũranyenya kĩrĩa ndĩramenya. I know what Diana is doing. Andũ arĩa mangĩkorwo makĩenda tũbĩtanie nĩ yenge mũno. By the way, arĩa matwĩgucagĩra ma haters nĩ yenge mũno. Rĩu mũndũ angĩwa kwĩra ũndũ ta ũcio atĩa? Rivi zangu arenda kũreta mũkawari wene nĩkĩ? It is risky. Florence. Nyina irimo. Weha. Ni ndena hapa wae. Ngũkĩte thimu kĩrĩa thitima yakwa ĩna gathĩna. Haha thitima. Kuona ndũrĩ haraihu. Sawa, ĩkoguo Ndagora stadium na ihenya no hiuhe. Ate stadium. Kwani kukona? Tiga kũnjũria ciũria nyingĩ we amba ũke. Njũkĩo rĩu. Sawa. Wakinya gate o flash. Sawa. Kereke njũke. Fast. Okay, sawa. Kwa my dear. Mombasa ni turagithie. Ya. Ndeciria atiriri. Tuthie na SGR. Gucoka tucoke na ndege. No problem. Etiguo? Kwani nimekata. Na by the way. Ni ndĩmaĩ kazi ni ukoragwo Mombasa. Na nĩ arĩ gĩkari kĩa hinya wege Prado. Tũngĩcera nakĩo kũu ũguo. That is good then. Urona atĩa? Rĩu. No ambĩrie kwĩvarĩria as anytime, no tuthie. It can be as early as next week. Seriously? Kwani na wiki inacheza. Ukandwara nginya Marindi kũu guothe. Urauga Marindi ngũtware Ramu. Aya. Nĩ kũ-enjoy biũ. Kai. Tisika no irigete kwĩthambĩra na maĩ ma cumbĩ. Tiga ũkandirikania. Naona gari hare. Ni wapi wenyeria gari? Tisi njire itu. No wena. Haya.
Ndio wathakara muno mwari bwana. Nakurie ni wakanyina irimo. By the way, korwo ndwakirĩrĩrie. Korwo ndwakirĩrĩrie. Nĩ kũmũthaka mara. Atenda kugwa ithaburia. Mara aikũbora nguo. Mara akũra huko kwa ng'ombe. Rĩu otherwise. Mathono na atumia ya tukoragwo nao. Matie shughuli na athuri. By the way, that is the reality. Tondu tariu for example. Ndukona tarunga mutwara outing. Ni mutwara outing. Tukorereria nguku irendio 200,000. Auga nituthi tukagurira matando tukarugire mucii. Ati na goro. Ati na goro. Reke tukimarire. By the way, ndo macubare kemariro nguku. Mariro. Thank you. Kare utwarithagia. Ti makothe. Makothe ri ari haria thiini. And guess what? Mena gicire queen kingi ki hau ri. Ate ke brownish hivi. Etuguo guoya githaka weka undu. Wacha kuliambia. Tiga ihenya. Reke ngoni. Mutiga ihenya. Reke ngoni wote ya support. Reke ngutimo ni ta. Goja. Eti ni ndagweta. Ndakwira atiriri. Ikiriria. Ikatiriri mundu atikaga time gatiki. Ugetha investigation ciaku. Ndiwe kana uramenya uragwa. Ni ndiramenya nyina irimo lakini wacha hasira kwanza. Ngari ire yae thikiriria maturaga haria na gicire queen ki ona tiria ya kumuona ona tiria kere botige gutinye abotige ukangwire uwikatiriri wacha thikiriria nyina irimo uwikatiriri weterere ndakwira weke investigations cia kwa menyo cio no ndakwira tiriri hawa watajua kagure ni nani hawa ningoje please figa ukitete gatiki ati nituikare thĩ tubange horo ũcio tumenye ũrĩa tũgwĩka andũ aya basi ngojea Ndaigua rĩu. Ndaigua tahũra ũigua ũrĩa ũkũheni tamũhũrĩre anapiga na mama ũrabona nĩyo tu hello sasa be Hello. Yes. Weko. Oh. Thaino nĩ rĩrĩ. Niko Mwea. Ati Mwea. Ĩĩ nĩ Mwea. Ĩĩ nĩ rakuretera mucere. Wacha kukasirika ukiamkia. Undahere ki? Mucere. Rĩu nyina iri ũrahoria thimũ rĩu. Nĩ imaji mũndũ ha ati nini ni ara. Hello. Agaganga kwa gati ni mbeca. Rĩu Mwea. Nĩ Mwea kwani ndiko wapi? Rĩu wakĩra karara. Nĩ arathakira horo wa ma. Rĩu ni tiga gũthiĩ. Ngai. Akimenya. Tiga nĩ mũbũrĩre. Mũhũrĩre no credit nĩ gathira. Tiga nĩ mũbũrĩre. Okire rĩu. Nĩ mwĩre atĩa? Kĩaria. Nĩ mwĩre atĩa? Mwĩre mwana mũiru guo. Kwenda ũrenda thĩnjwo batanzere rĩu. Nĩ arahũra. Ngai ta imagine. Kĩu ti kũrakara. Oya na ndũgatũe mũrakaru. Ongea. Hello. Tunaendelea mucere. Sawa mucere nĩngũkũretera kwanza ũrĩa warĩ wa kĩmbĩmbĩ. Wa kĩmbĩmbĩ ũrĩa ũkoragwo ũkĩonio marĩa nĩ nyanya iria ciendagia cia nyanya barĩa. No ũkĩndehere kĩrĩa thamaki cia thakana. Atĩ ona thamaki. Sawa nĩngũkũretera nginya thamaki. Nĩngũthiĩ thagana nginya kũrĩa my dear. Sawa. Nĩ Mwea. Ngai. Tondũ ũratheka. Kana ũkũmenya rĩrĩa bakuongĩkua. Arĩ ndũ. Atĩ ndũĩ? Arakwĩra he Mwea. Ati arĩ Mwea. Ati nĩ kũrehe. Harĩa nĩho Mwea.
Ndakwira atiriri Slay Queen yo ruga kana ni Slay Queen kana King kana ni Slay Fish ino niko nina kurina aya tukamira asa dikiriria ndugi thikiria ndikura akuraga Nini gwetire ndakwira atiri nyina irimu horera haha rivuri turafatara mubango nwanyita turafatara mubango reke twambe tumenye atiriri uria no tondu ndirakwira ti muthenya wa mbere kana wa kerere twambe tumenye no tondu riu ri watenda guthukia maundu ni guthukia maundu reke twambe tumenye ucio no sawa uri tuthie tuoye ngari ni tukwika ati tuthie sawa no menya no nginya tuthie moya na gweta cia mucere ate moya to nginya mbokera mucere ingi ngikauga ni rariku ai makothe si magunado kuna mchere tuthie tukagura wa super eni nimendagia mucere wa moya eni magunado kuna mchere wa moya mwega muno na thamaki na thamaki si hata super kuna samaki iko eni umwere uma moya na thagani mama ni twamwenjoy kumwenjoy sawa tuthie nyina iri no ndirakwira reke ngwire arume tamenya no matume uguruke na woe mahuti ngari wega ndirona batame mundu no atume uguruke na woe mahuti uri ni wewe imagine mundu agikuhenia ati ndi hau na ni uramwona uri arume no ari amwe nyina irimu no ari amwe this is very serious uri matikuri but let me tell you lakini akungura hwaini were kana thaire turionana ati wewe katire ni ukunjigira haha ogwe katiriri we abotwirie afu tutiukiona na hwaini nitukuona nigukwariria na ndabatara mahoya ma please okay sawa I need prayers ni okay yuri keni nyambe nginyi uguo sawa nitukuonana thanks so much in fact you are a real friend okay mangai akurathime sawa yuri nitukuona hwaini tukwaranirie hwaini twaranirie nitakupigia thanks so much mahinda mega ona ni ndu wakuonia ratire thank you sawa ma ogwo ramenyerera ogwakwa ri ngai akurathime uguo namenyagire gwaku okay bye nitukuonaniria thank you okay sawa bye sweetie hey honey ko gitindire undu umwe we nawe uka uka de ha haguena police post gitwa for my name ni uka nguhe horo maundu ni mega nitakuona kesho okay sawa nakugoja sawa Diana, njira wacha nikwambie. Kagure. Agorokete. Sijai kuona amefilm hivyo. Ate? Agothire nginya na kigoti. Augire atia? Kurakara. Amefilm ile mbaya. Teke ngurie. Ni amenyire no mama na muthe wake. Ai, hawezi jua. Ndimuire ni Slay Queen. No description ni damu yaku we. Lakini hawezi jua. Ndanamenya. Ni ngiure mugiri mu fixaga. Ni reke ngwire ucio nduma wira muhuthu. Reke ngwire ni ko risk. Ko risk. We, lakini umefanya kazi poa. Nimefanya kazi poa lakini taigirira ru haha. Twaiti horo wa ngiri igiri. Te ngiri igiri. Wira ucio no urehe ngiri igiri. Ai, turaritie atia Diana. Tiga kunduga we. We no me ku ni ko riskaga maisha makwa we. Ndakwa atirere ni ndenda ngiri cio. Ithano. Ngiri 5. Ai, niguongerere imwe. Na nganithire maibeti. Ngiri 5. Tondu haha ri uhoro nduma muhuthu ona ni uwi. Okay. Sawa. Kenjiki atiriri ke gutumire na thimu. Ndire na kabeti. Toma na ikinye no tume kinya cia kuruta. Ona ngiri 5 ni nini we. Okay, wewe rafata ni rutite. Usikue na shida. Kiki 10. 10 ni nyingi Diana. 5 niki tiga kundu uguo. Gitume mbeca. Na ikinye
Makothe. Ngurugama haha na gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Ingĩgũtiga atĩ. Haha no ũgũkĩra. Ngũgweterera haha. Tũkũmĩturanganĩra haha nĩ ũkũnjĩtĩkĩra. Tajuta. Ni ũhoro wa kũndua mwana rĩ, tutaona ni nani. Sangine makashero neigotura kanyana gotirike mano wangai Ukuja uweke hapa. Makothe utuaga ki? Hau no muma nao hau. Kwa igua vavara nao no rikura yava. Ugwikaga atia kiharo? Muma nao hau. Tingwikaga atia kivaro. Kwa kwina mundu turae nake kivaro? Hau nduma na manda muma nake hau. Tini ana manda. Mbona ndu nyino elimu? Lu kivaro. What are you saying? Sinikuwa tu uwanjani peke yangu ngatiko ngothikagiriria ngorora yako. Ngari ira nunga perfume yo ti perfume nani ndi hakate yo. Ngari ino ilimu kuwa kununga perfume. Ngari ino ni kwa nguite mundu mwomonthi. Kutoka asubuhi sinjabeba mtu. Sawa, uheni ati we waheni ati we mwea. Tiwe, ino ilimu I think there is something wrong with you. Kwana akwira nthiete mwea. Ni ndi akwira ni mwea. Angati kwira nthiete mwea na nakuria kangu retera mucere. Mimi nimekuuliza uko wapi? Yaani nimekwambia naenda Mwea. Ngoretera mucere ndamaki. Si ndio hata sasa ni angati kwa ndiete Mwea. Sawa, pole. Ah, iwe nyino ilimu ukite kundugira ati ngari no korana na mundu. Angati uma kivaro na nirae peke yangu. Ni hakuna mtu tulikuwa naye. Otherwise ni kivaro ngororia mupiro kadha kwa Sunday. Ni gutika kule kwa ragumai. Sawa. Ndio nimetoka kuangalia. Sawa. Ni otherwise ni kwa ndiete Mwea thaino. Ngoretera mucere? Sawa. Unaongeongera kaguku no sawa hali thamaki. Sawa niko kuretera. Thank you. Atero kitaro ndo andu. Ukite hapa wa kindu amema kiria thitima itu ina problem na bill. Okay, sawa. Sawa. Sawa, basi travel safe. Tuonane. Be safe. I love you. Thank you. All right. Ningoenda.
njakira mundu no riendaga agwaga we mwenyewe. We madam, unafika town? Ongilia na hau. Sawa kanitoka. Tena hata wewe umeenda. Yoga sibire andu marima. Reaku orere kora rende mate. Ogwe na manginya maguru. You imagine please. Oyo madam, she's my friend. Ate mundu re mundu agiwa mundu re maumeniritie ngoro nake. Akihenia ate muthuri wakwa mena madam handu ate anga sijui madam mweru anga kiwana ate anga wana ate. Na rugorie ri ko tangihe wira ucio nguchunguzire madam. By the way, atiriri we muthuri wakwa ri in fact ongihiti onyitire we uguo oni chunguzire tomonde na menye ate sincerely ni arathi ena madam ucio au pay you dearly. Na me uri gwika ngukuhe 200. Ngukuhe 200 Mary. I value my husband. He details ciake. Haya etagwo Makothe. Makothe ne businessman. Ari gikari athiaga nakyo gi KCG. In fact ona nego kuonia na kiangire. Ndongerigo niwe ne tukumenya uria ngukuonia we. Then town ni aturaga town kogo ndungimwagamo. Ndungimwaga muno no ndaguthaitha atiriri. Please do it concretely. Wajira etagwo Makothe. Haya namba yake ya thimu ungienda kumenya ri ni 0725 Riwa naigua kugwira ati ruka mbira ati nyiro irimo gakuba wira wako ni chunguza ndakwira uguo anga kutu kuba grenade tukorwo twi bamwe mwathani reke nguhe ma story makana ithe tukuruga mahando na mutumia ungi my friend tukare ma story maitu we tukaoria tukikarite uguo ri urigoro uguo onyina irimo okite afurete ahete nakyo cio ndu ndona gwa kwizuria ugakurakara nimbize ucio ndona gwa mutumia wakwa ri marokanirira marokanira na mateto itara ma understand ye ndigekirete yo uguo maragurukanira haya nire ni aihuririe muno tete citirari njega ndako ahiria ucio ahiukite kuhiuka uria githiaga ahiukite no akiona athi ahikora murango wa ngari ihenya tiona ndigakwenda ndikwenda urato ucio waku ringi Kenya bethi ndema madam ukinginyie town yani
Yani wanataka ngati cia kumugura lift. Okay, go story. Ni sawa. Mutumia wakwa aja atire. Oka karibu. So akaingira ngari. Afurete. Amandazi makutusi. Mutumia wakwa ri. Nake mama by the way let me tell you. Theruka. Ngakija bangu theruka. Kana gwizuria. Theruka ndeto. Theruka mateto. Tahika. Ndio waratabikira. Ndemera tere. Ati by the way madam. Ni ngode muthigari. Muthigari na cia muthigari. Cia muthigari ire ndigukwirite mbere ati madam uyu ri ni amwite ngoragwo ndi muthiga. Ndi muthigari. Oh. Manyita. Oh. What do you mean? Oh, ri aramukorire. Ri aratukorire. Okay, I get you now. Riu ri, ndiakimwira tikire muthiga, muthigari. Na ni no uhe wira wa guchunguzira u mundu. I get you now. Ugakugwira. Ni kugwira. Mimi ajirire ati. Utatiga ngwire rugu ndo pele. Ajirire ngukuriha. Kire giothe ukwenda. Ajire 200. Yani ndio rali ugo wenda pero. Ugathewira. Utatiga ngwire rugu ndo very strange. Twarikia gutigana. Bara ni akurutire bara karibu na prisons. Kigenda mitategana rimwe uyu nyino wa irimu. Ngai. Namenya bau ni ngai. Tondu. Mzuri sana. Karibuni sana kana. Asante sana madam. Oh, mimi nitakunywa chai. Unajua ndio? Chai na sausage. Sawa. Siko na African tea? Iko. Sawa, asante. Ndio noegwa. Tarikia gutiga no ugo. 100 meters oyoka akina uga kai. Anga kai no limit this kind of relationship yetu ni riri. Nena kuruta. Within 100 meters ni kioyo. Aya. Ni kioyo nake. Ni ala kubere wira. You get the point? Riu auka. Ako mutumia ucio nerwa guku ngari rino. Na muri ako. Sigari iko hapa. Akaroria na kuthine. Ngari wa areziria we buti kana. Athiuruka. Ara nunga kiroko. Acha, kwina perfume ira nunga guku. Nia. Acha ndukagira atia. Ara sire ngire akori. Akidukira mbogo. Faidale. Atiuka gutire kindu. Ingi perfume ora no kuwe mundu na ngari. Riu we very sorry. Tondu riu is like queen information yara vetu itara correct kana whatever. You know that is what I give. I meant her to believe. Yeah. Madam, asante sana. Nikitukona. Nuno menya madam yako kende vira. Ndina menya undu. Thais. Kwisiria. Ugakurathimo. Kuna kurathimo. Atwira. Magana meri. Riu yani urenda kumbira. Urenda kumbira wi pero yako na pero yako gore. Muganga ino. Na mama ile tugatiraria nawe. Ati tutirana. Nawe. Nikagukia.
kaundu ngwenda gukuria. Tanjira atiriri. Noe madamu wetagwo Florence. Florence? Florence yuriku? Florence Jambi. Florence Jambi. Kawaki maka. Nondo wake. Urauri ugo nondo wake? Wetu njira. Kwa madamu bezo wetagwo Florence Jerry. Njoki, I mean Jambi. Nondo wake urauri ugo niki? Ngwenda kumenya. Ndikwenda kumenya. Florence Jambi. Ngwenda kumenya kana ni umwe. Florence Jambi. Hello, Diana. Ndirakwira atiriri. Akorwo wi handu hari mundu wehere uthie kando ndirenda kwaria nawe. Ate? Thikiriria ndirakwira atiriri. Uthie kando ndirenda twarie kaundu private na ndirenda mundu aigue. Nakole. Tapotige hanini njoe thimu iraingira haha. Okay, sawa. Hello? Sema. Atiri Diana ndirenda gukuria atiriri. Ndirenda gukuria atiriri. Ndagutumire kwi makothe uthie ukarute wira kana mukendanira makothe. Atendo. Florence. Ndakwira atiriri, utigane nani na haria tukinyirite na makothe ri ndakwira ndingihota kumutiga. Nwanyita? Tiga kunjira. Ndirakuria ndagutumire mukendanira makothe kana uthie wira. Na ninge ngurie ri, we wina muthuri waku. Etiguo? Ati ndi muhiku koguo. So what? Ni ndire na mundu. Koguo ri ndire kire giratuma uturwo ni makothe. Peke ngwire Diana, I will teach you a lesson. You are overstepping the boundaries now. Ati I'm overstepping your boundaries. Tatiga kundanga. Ni uragia. Noiwa ni uragia. Ati ndui. Tigo futhi Diana. Wachana na mimi na utigane na makothe. Nwanyita? Unanipotezea wakati. Halo? Kamekata simu. Kauria riri. Nore kuzi mukwaragia nake. Tiki my former boyfriend kihoe. Kina nisumbua na ndarikanirie nake. Mbona kwa naona vale ugo mukwaragia is like kwina ndu mukunegana nagiria. Mbu achana na hiyo. Otherwise kwina ndu kumbira goko ni Florence Jambi. Ni ati ukumbiraga. Mbere yo thiete. Okay, ruri. Florence Jambi ri. Kuri ndu mukoragwo nake. Yes, and Florence. No uri ugo niki. Tambira why are you asking this? There is something between you and her. Atia nui ndungiuria kiuria guthena itumi kwa uri ugo no ndu andui. Ni makothereke ngwire. Ndia guteithia as a friend, neguo? Wi murata wakwa. Of course I am. Nima? Ruri. Hari no ndu. Kibadamu kigira investigate. Hello. Nina Irimu. Florence. Ndirakuiria utigane nani. Sasa kelele ni za nini? Chunguza bwana yako kwanza. Abotige nyina. Na Irimu uranumira ki? Wacha msitaki kukusikia. Hello. Amekata simu. Kiti mutumire bisha. Shinishi ya kuelewa. Acha nitakuonyesha. Hizi utaelewa. Good. Ni mbise cia ndu uratumira mukoro uyu. Uranyenya kire ndiramenya. I know what Diana is doing. Chido. Makothe. Niki gia tumoma ke ugu. Peko makano isi riu ingi
Ngũkerwo ndũ ndwĩce ndũngĩrega gwĩciria. Otherwise no gwĩciragia. Otherwise. Are you okay? I'm okay. You know, yate kuna shida by the way. Otherwise, rĩu nĩciragia atĩrĩrĩ. Ithe tũcemanie jioni tũke. Tukuje tukule sapa jioni. Lakini hata hivyo kuna venye umestuka. Mundu no endaga ku digest kaundu sometimes. Kienda kuona ukiona uru. I like that. By the way, I'm very happy. Ninakena no hakuna kitu tuko kwenda ndo. Sasa sio sisi tutodie netuguka. Tutalipa pamoja jioni. Hakuna shida. Ni sawa. Okay. Kina kupenda my dear. I love you too. Diana, wewe unacheza na moto. Nambwa ni mutumia wa Makothe. Makothe ukora ukanie si tunaendaga church moja. Ndenda tuonane hari undu private ndenda twarie nawe. Okay, let me go straight to the point. Ndenda twarie nawe horo wa mutumia waku. Sawa, thank you. Umerudi? Narudi soka. Ndio ikalera. Sasa wale kila gwekaga? Ninalekia ndiye na shughuli. Niko sawa. Okay. Utanjira atiriri. Madamu wetagwo muraihu, wetagwo Florence ri. Niki ikoragwo kiri thina nake? Ni undu wandu uyu mutumia wa Nabo. Waririkana ira? Niyo ranjirite atiriri ati mwina mwiri madamu hau uguo ati niwe mwina madamu hau kiaro. Florence Jambi. Aya, kai wewe kija umwikija rita yake. Tigana nake. Tiga riu tiga ngwire nyina wa irimu. Andu ari mangikora makienda tubitania ni yenge muno. By the way matuigucagira mahitas ni yenge muno. Riu mundu angwe okwira ndo toci atia. Ningikora ni kivarore na mutumia atia wana shura ate uriona kukua na mutu kwa gari. Tigana na andu by the way. Andu riu ona andu by the way andu amakoro wa vau. Achana na watu ni mahitas. Otherwise tiga kumaka. Kana tia. Uno kaligwa atiriri ni nini anataka? Florence ona ndi menyaga andu mahana ati ndikanonyita angikorwo akienda atia Makothe wachana na watu eno ikora murugu tona nayo thimu yako ora in fact na ni wa irimu ni kurekeria mari ikiririo na nitufoga mara steam twa mwisho. Leave people alone. All right. Ko utiga thimu. See you. I love you. Yeah. Atiriri madam mbere ya uthondekeire kanya mutaba unjire atiriri he madam tu matucemanie haha wihoe mutungu uguo mweru wihakaga lipstick na arafu ena turasta anyitagira haha side ini ni muonete guku Asha temo kana ni wengi maukaga bana muthe fulani angetagwa Diana ni Diana ni ndona ni umuwi kuko ni mokaga guku muno na ndangi na mathama iria tokete guku okay basi ni kukimweterera
Peke atiriri thi uthondekere ga sausage na matumbĩ maya merĩ nĩngũcoka ngwĩre kĩrĩa ngũrĩa lunch. Sawa, thank you. Okay. Good. Diana, uko Goroha? Oha, nimekupata leo. Nimekupata. Nwakinya? Nwakinya. Okay. Ndona nawe githaa ni ukuiga. Iyo, wendi ona wakithaa. Karibu. Oya. No mbura yurite. Oya ni mburu. Kari thega kongoya. Etoko ni mone kabu. Gara na gena yo gitongana mu. Uretika gwe na muthuri wakwa magia gũka. Riu nitoguo ngukwiraga kana ndirakwira ni nakujua ninjui tuthiaga kanitha imwe ninjui we mu biashara guku tauni na ona ninjui wari enda wa kanitha koguo tiga no gukuaniria tutari twakuaniriria ri ni ngui biũ. Ndiona wewe wana wetu kwa mugeni kwini tondu kanitha thiaga imwe ona baria wikaraga ni mona wika at the middle of the church that bench food bench oi no wana muduri wa kumakore ni mwezi wana biashara ile arutaga tamu ningire ni andu mari tauni imwe na mararuta mawira almost mamweri matingirigano wona fiu ujuke kwi muthuri wakwa ni ukumenya ndori muge kuungira acha tuone nani atawini hii game. Sawa. Yeah. So just a minute. Hello. Idho akiremi. Weko. Niko Kanan Resort. Ati Kanan Resort. Mwinau.
Riu kengi kuire. We nyuma thoko-i. Na ndeto iria ndaheo na nĩ mũndũ ũrĩa wahe ndeto icio nĩ mũndũ very reliable. Kwani kuna shida? Nĩ ũrĩa manjĩra. Nderwo ũbangĩirwo mũbango wa kũreherwo mĩkora. Na he mũtumia ũtũmĩtwo kwanja. Mũtumia ũcio twĩnake Canaan ni mũtumia wa kanitha. Ni mũtumia wa church. Nĩwe mwenake? Atĩ wa kanitha? Ni ũgĩtũmĩirwo ũcio nĩgetha nginya ndũga suspect atĩ harĩ ũndũ. Ni madam ako respected. Ati? Atĩ mĩkora yũke ndiũ kana nĩ ĩkũrage kana nĩ ĩgũtunye mbeca. Ati wani? Tiwaniwe. Eke ngwire. Atirĩrĩ ongorwo wĩ handũ mũkawa-inĩ tauma ũthiĩ piũ. Okay. Asante sana. Sawa. Please take care. I don't want to lose you. Thank you so much, my dear. I'll go as per your decision. Take care. Sawa, my dear. Okay, bye. Sawa. Thanks. Yes. Wow. You know what, kwani kuna shida? Madam Tigangwire. Mipango hiyo mipango mnapanga. Ama hii maneno mnajifanya mnakaa town. Mnajifanya mnakaa town ya tini biashara muraruta na tini biashara muraruta. Niye hiyo mipango mnampangilite. Hamtaniweza. Twenao. Tukiwa na nani? Nakwambia hamtaniweza. Niyo mipango mnampangilite ati angaya kumbe kana hii angani kombora gidia ngandui. Don't. Hai, mse. Tunakupangia na nani? Caution. Nakangwire. Mipango yenu imekwisha na imeharagana. Hata mimi sikuelewi. Ile mipango yote mlikuwa nayo it is gone. Nite mutinge vota. Look, my networks. Antenize yako ikora waziye guru muno. Niki gwathi. Nindie ndoye wegone nindie kegege. Niangalie vizuri unione mimi si kegege. Kai. Inywa. Niki kiu. Mubala tambuko si akirira ndi. Totally you are finished. Pure kabisa. Hai. Ni nini na yeye? Nini? We, leka ngukanie. Kangwire. Ke? Mibango yo dora leo it is gone. It is kana mibango ile kutukupanga nao. Mukilo kazi tu biashara mnabora bana town. Kumbe hata hakuna biashara. Ni biashara gani mnafanya town na mnafanya biashara? Yaani nini? Ninyi wakora wa town. Wala wa town. It is now evident. It is known. Eto tioka wewe nawe. Mimi ile kanisa naenda na operate na Roho Mtakatifu, nimefunikwa na Roho Mtakatifu. Kare sasa jakuria tiko koraga gokiro. There is no subject of discussion. Then apelele ida wakireni. Nyumba inozia mjini. Can you tuko niliyokaga? Can you tuko niliyokaga? Asa we. Hey, ndororande kia kinyari, ndororande kia we, ndororande kia. Na hokera. Oguro mu bingo ranga risiando. Lea mu weka tu. We ni usini ukora uko nayo. Ukora gani? Hello. Diana. Umenya nina kinyai? Nina kinya basi. Uko mbali sana. Sawa, nikute. Ndoke kale mno. Sawa.
Ukirite murume gwa makothe. Ukirite murume gwa makothe. Ni wera kini. Makothe. Yule God's working, no man can understand. Ndui. Imekwisha. Nduni ndui kia. Iyo mibango murari nayo ni mitomu. Mibango tũrarĩ nayo mibango ĩrĩkũ? Na kweli hiyo mibango ni mithiru. Ino elimu nĩ ndũ mũrarĩrĩria ba. Mibango ya kujifanya ati nyinyi ni wanabiashara. Kumbe hata sio biashara mnafanya, ni ukora mko nao town. Ukora. Ni nini wewe anasema urauga tena? Ni kile kugutiwa na. Ni ukora mko nao town. Yani wewe wao kiambebe na tosi. Niguo mwigete bana town. Nione kama ati ni wanabiashara. Biashara si atu. Mimi hamtanipata. Ndio kirathi na mbere ba. Oyo ni njira ni ndio gĩũkĩte twanyi nake ũrĩa twĩraga mũthuri wa Florence. I am saying hamtanipata. And it is true and it is evident. This is a police case and I'm gone. Ino elimu nĩ ndui. Ithe wa Kĩrĩnĩ. Ndio kirathi na mbere. This is a police case. Atenene ndio kirathi na mbere kuona gako mbere ndio. Rĩu ndoka haha ĩ. Ithe wa Kĩrĩnĩ. Yote yamekwisha. Ndio ndio kirathi gani? Yote yamekwisha. Ndio kirathi na. Rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, niĩ njũkire haha. No nyino elimu nawe mbuga nungirambirite nura ukava. Why did you tell me you are coming? Ni ndĩreciria njuke ndĩmwarĩrie ũhoro wake na ndĩmwarĩrie ũhoro wa mũtumia. Tambotige vanini. Hello? Ndũkĩngĩre hana nĩ ndakinya. Etera vanini ngukuvwira waliu. Ugiuka ungeniambia unakuja. Mbona huko niambia kwa nini nakwambia nura? Unaenda kunegena na nginyo nawe unjĩria atĩ nĩ ũrathiĩ Nairobi na ndũnathi. Tubora na ukorwo nĩ rakwirite nĩ ngũthiĩ Nairobi by the way. Wewe nake. Hello? Ndũkĩnjigire mũno. Ndũgagĩikare. No, you see ngiro nakora ni yakuri. Ucio arakugia mwire atiriri, mwire akuhe time nawe riu kwanza ni wagia na emergency. Mambo ya familia yako ni emergency. No wekatire nyino irimu. Inuka. Twangari, winuke ndeto ino twaririe muci please. Let's talk at home. But you know na makaino but let's talk at home. Hapana, niyo na nda tu ici ni cia make tuthi haha. Tuko kwena thina thi winuke tu nyino irimu. Cia tukana ubaya. Riu ingira no ramenya ni mundu ucio uramvurira ni ngari arenda ni endaga ru tuthi na ngari yake no nikyo ni agute gutiga ba. Mambo ya Nairobi, mambo ya familia kwanza. Please. You know Hello, please. Ndaiga tu ningukuvurira. Urakenda nginya kura. Harakisha. Sawa. Una irimo tutingaria muci please jioni. Si twaririe muci. Ndakwira. Yewe nuke tutwangari. Hapana, mimi siendi. Tuthi twarie vi. Ntarua nakora nakona namba kuthia Nairobi.
Mama musi ni mafataire kwa na. Sasa nitongere musi turakine riu kono na tukugia na muno. Na ndugakiti. Ndugakinege ni tukarakare. Aya. Huyu ni my friend ni ndimuwe. Okay. Sasa aya poa. Nikora dira kwa hiyo ndo togeithie. Ngo introduce kule mudhuri wako. Aya. Ni muwe. Ika de tutuko haija. Etagwo Makodo ni ithe wake na twitu. Okay. Etagwo Diana. Aya Makodo. Kana uguthi Nairobi? Oh, niende? Okay. Unaweza enda? Sawa. Okay. Sawa. Tutaona na nyinyi watu. You take care. Sawa, no problem. I love you. My dear, thank you. Thank you. Lady, do you know wewe kirathimo muturire-ini wakwa? Kwanza nĩthia raicite, you have already started the work. Kabisa. Ndakwĩhatĩrĩra nona nginya na handũ ngiuga atĩ mũmũĩ. Kaingĩtĩkĩra. OCID ũgĩthomeire. Kathomeire kĩrĩa. Tũgũna ndĩramakire mũno ndaria raici atĩrĩrĩ wĩra nĩ wambĩrĩirie. Ndona ngomeno Florence rĩ. Ndĩraimagine akĩndũmĩra atĩ mbica yaku mwena Makothe atĩ mwĩ close ngamenya atĩrĩrĩ. Rĩu nĩ arandũmĩra kĩrĩa njũĩ. Atĩ nĩgetha ũrute wĩra wega kũrĩ Makothe rĩ ini ndĩu katiti. Nona tiga wone. Eno nĩraimagine nĩ ndĩramenya atĩ no nginya ũngĩrĩikarire ũũ nĩgetha at least Makothe ngoma biũ atiriri ingirachunguzire atia Makothe tutari close yoguo nake tigo ni mina njua ni warexiragia atiriri atiri ni ngurakara ni undu wo andoe ni muheani wa wira na reke ngwire Makothe waku wina muthuri na nuthu by the way wonete ate uranyete Makothe muthuri hana anything ni clean very clean anyway ona ndekeragia kumukuhiriria uguo nyonekana hena kaundu hawezi hana shughuli ndakwira atiriri mimi najua bonangu Makothe wako ndangirumira gathigirithie uguo no reke ngwire nino don't but let me tell you nina ndiramenya ati mutumia no kwenda arenda kugia kana kuthukiria muci wakwa naye ni wrong number ke ngwire nona madam weno no nginya tumuteach a lesson uka yes niyo nani hakwa ri niyo nani ugu ni wingi ona tondu wa riri no nginya menye mahitia maraka yani maheni ni kindu kiuru muno na riu hasa kuthukiria mundu muci wake ukani imagine igutumira mbica nino njike mbica ici ri ona akire ciira ni jana etio turakire na Makothe haha ano ndesena ndongiwa ni umu hau hangi ukirikie mani asa atiriri reke gutumire ngiri igana umuthi si ndio namba yako haya nigetha riri ngutigari igana in fact I'll pay you let me tell you we wakirathimo wira waku ndirakurutire with a clean heart I know yes I know na Ngai akurathimo Kai Florence nini for heaven's sake wau makuri ni ndure kava please Makothe reke ngwire ndĩrenda twarie twarie unafikiri unatoroka uende wapi Ndiete Nairobi Florence please ndoka twarie kwa nini ulinidanganya
Do you Florence? Kwa nini ulinidanganya Makothe? Florence, you can talk at another place. Tell us matwari hapa. Here and now. Kwa Florence nendo tinda goke Emporia please. Nikiondoka. Florence nendo tinda goke Emporia. Ona urakimenya urewe njikire. Tinda menyora na. Urakimenya, urajuria nikina. But you see Florence, Liwe no avikire. Is that not true? Kuhika ke? Kuhika avikire nendo turatinda tukiorania uriolewa. Kuhika ni kuga atia? Florence, wa kuhika gwakwa kuti handu ku. Ruthi na waku no uriku. What is your problem? Unajua shida yangu. Unajua. Why do you make empty promises, Makothe? It's not about empty promises, Florence. I'm not going anywhere. You're not going anywhere. Leo tuthie kana? Ndirenda kumenya. Na ninde to iriko ndio wali basi ntuonge. Na make it fast. Taru I want. Ndirenda. Okay. Florence, mbiro urenda please nakuvanda geke mwe maximum ndagika igiri urenda atia? Ask me. Tell me what you want to say. Hey. Okay. Ndio basi yako nyingi hava for nothing. Nenda ukorie tete Makothe. Uria ngucokerio ari. Ugukite gwika atia guku? Kwi mundu ne ukite gweterera ava tuthiete Nairobi simple. Diana. Diana, who says Diana? Mutima na Diana guku. No akwira turari na Diana. Anyway, ndirenda ngano nyingi. Ndirenda gukwirwo atiriri. I only want one thing. Nimuratigana na Diana kana mutiratigana nake? Turatigana na Diana. Riu kwanguria ati Florence na ningukuria ria maita 20. Relationship yako na ine mponde either ni Diana, either ni Florence, either no kana no irakuhusia na nini? How does it concern you? That is none of your business. Menda na mburi kana na nyau kana na ngui. It's my problem. You have nothing. Diana gutigana. Who are you? Ndakuria atiriri. Nimuratigana kana mutiratigana? Tutiratigana. Yani Diana mukinyite handu ati riu nginya ndugu yanyu itwikite ya family. Ithe batire hana na nyina irimu. Kana ureciria ndiui. Na kupatia options mbili Makothe. Either were utigane na Diana kana sahi nirudi pale. Thijere nyina irimu ndeto icio. Si umemwambia tayari? Daici ebatikarite hare na ndiramenya. Daici. Riu nikizanga kiriko urenda kureta riu. Akiri urerehera mathina maya mothe. You know what you are supposed to do. Riu izanga urenda kureta mukawari wene niki? Utire It is risky. It is not. Okay, nitaachana naye kama no urenda. Wena ma. Ni sawa, nakwira nego. Makothe waga gutigana na Diana. I am going to bring Mama Wairimu into the picture. But she already knows. And it will be messy. It will be messy. You will not like it. Liwe, no escalate the match you have done. Okay, ninakwira nitugutigana na Diana simple. Riu ndeto na ithire na nituthirie maundu mengi. Let's finish. Yes. Leuli, thanks so much. Ndaguthaitha tuigane na icio ndamba gugutumira. No problem. Icio ingi nigutumira very soon. All right. Na nimeshukuru. Thank you. Kendi we Leuli, ni reke njeterere tukurikanire tucemanie. Weke nguriris. Okay. Thank you. Thank you muno. Tukwaraniria. Very good. Mahinda mega. Aundu mwe. Haya. All right. Deal. Deal, ni kwa ndilo ukwenda ngwira atia. Sawa. Okay. I can now leave. Na wewe una waga gutiga. Utanijua. Nitamakano no uranyumerio mutu. Sawa. Can you hug me so that I leave? There is no no turagisia andu i. Kwani kukuagi nini undongera ni andokuweka? Hug me, I leave. I have no other business. Ni ndio gutandika nginya ni gutandika no. Makothe. Florence. Ugo niguo mureka? Nyino irimu. Ndona tienda uthi na mbere kinya hau. Nindeona na maitho makwa. Nyino irimu. Do Florence, see the nonsense now. Leave her to wirori. What I Makothe. Shida yote ni wewe ulizetea Makothe ndani. Tamaka wewe kindu githuku muno you are very evil wewe. Florence, chua. Ndio wirori.
What were you doing when I got to akana muroto ni tuwa betania? Kumbuka deal yetu. Our deal. Kumbuka our deal. Nedo. Kumbe ulikuwa umepanga? Kupanga nini? Ndugu yule anaenda atiriri. Uachane na makothe kabisa kabisa. Atendo utacokera rege. Ndakwira. Ndiagetigana nake. Waturwati, simwati. Na ngorie, na ithe wendo na muthuri waku. Niki urakinyira. Kwa leave him out of this. Na nigetie kunyigira na makothe na simwati. Okay. Fanya venye utafanya. Tutaona. Kuona nini? Tutaona. Ndonjera kile bwana kazi alafu unaenda. Okay. Sawa. Netokuona na. Ndakuratiriri rugama. Sawa. Hakinyete ri ndige mutiga. Na ndakwa umeze wembe. Kwani utadu? Mwathani, niĩ maica-inĩ makwa matirĩ ndahinania ma Ngai. Rĩu rĩ, maũndũ maya marahapenera nĩkĩ Ngai? Why is it happening to me? Why? Ndiĩ ndeheneria mũndũ, ndiĩ ndecia gwĩka mũndũ ũũru, na rĩu marĩu nĩkinya maũndũ itaramenya, itaranyita ũrĩa kũrathiĩ kana gũtarathiĩ Ngai.
Nike kioro nyina wa irimo. Miriam. Nira imagine ndakora makothe ngari-ini. Wamukora nau. Na muire cio tago Diana. Ate? Muire tu weho mukuhe. Mweru wahagia tucire twa rasta mwena. Ate? Muire tu mukuhe. Mweru wahagia tu rasta mwena. Wetagwo Diana. Twetagwo Diana? Hai. Muthigari. Ti muthigari. Diana ti muthigari. Acha, ti muthigari. No. Niwe. One. Wewe niwe. Oyo ti muthigari. Acha ti muthigari. Ndonjuri ni njui. Akoragwo ha police post. Acha. Ti muthigari ndarega. Ukiuya ati? Muthuri wako arutaga wira ku police post. Ndati muthigari njui ari othe marutaga wira ku. One. Niwe oyo. Oyo ti muthigari. Diana ti muthigari. No kwenda tuhuria muthuri wako. Tumurie. Murie. Ngora hitie we. Hello. Either wa Dan. Ngoda gukuria tere. Huko nywira-ini ni kuri madam wetagwo Diana. Ate muturukana. Ko gutiri ungi no muturukana wikuo. Ni sawa. Hatire thina ni sawa. Atekeigwa. Ko no muturukana. Gutiri mundu wetagwo Diana station. Ni Diana. Ucio rauga tiwe. No wanyu no ndakunya. Uyu niwe no ti muthigari. Diana ndutigane nake. Ari guthie na muthuri wako mieri hau. Mieri hau nie gwakwa ni guthia kurathiraga. Guthira akathi akona nake. Hekira ndirari training my friend. Marakoragwo magithie o hinde me Nairobi. Anga mena ku hindi o mena muthuri wako. Riu we ni urauga ati ni monaga na makothe. Ni kai ura cia ndirariria u Diana uria mweru. Atiriri. Aniwe niona ticio nguka gukwira uhoro wake. No. Ni mandamu ungi witagwo Florence. Ora Florence batire matigana. Nau na makothe. Kai mari amwe. O miaka ya turi okuri. Rose nipatie hiyo data niweke hapa nisipitwe na deadline. Hello. Oh, Florence. Niko hapa kwa parking, tafadhali kuja haraka, nataka kuongea nawe. Ati parking? Sawa. Nipe like 20 minutes hivi. Nimalize hii data tafadhali. Hapana, siwezi ngoja 20 minutes. A few minutes mimi nataka kumaliza na wewe niende, sio ati niko na kazi mingi hapa. Okay, sawa. 15 ni sawa, ni sawa. Niko korodari kia. Sawa. Yes, babe. Wacha kuniita babe. Please understand me. Nike kiuru. Anything that was between us, undure uondora gatagatiga kwa nawe, it's over. Tedo, it's over. Simple. Diana, get off me. Yeah. Sitaki maneno yako. Naso kilikomanya, you are a terrible woman. You are terrible. Umenitia time yangu makothe. Ukuestia time kusema nini? Kuestia time. Ebu nilipe basi. Tengo live. Yes. Tavie, that it is good you have even come. Yes. Ndiathie kondo makothe ndiragotiga. Yes. Diana, uko na shida. By the way, I have nothing left between us. Diana, please.
kana ũretua hau tondu ati mutumia aku nĩarecokithirie gwicokithia riu ũraũkĩte nĩguo bike ai reke ngwĩre utanitafuta no igua utanitafuta nĩkuo ũraũkĩte nĩguo coke ũguo nĩ ũkũnjetha kwenda kabisa ni nini mbaya na wewe ndakwĩra nĩ ũkũnjetha no ngĩgũcaria ngĩcaria andũ wĩkiukĩna ngĩgũcaria ndũngĩiguo ũndũ good ndona ũrĩa tũrarithie brother nĩtũkwanĩra ũkĩte atĩ nũndũ ũndũ mwega in fact niĩ nauka gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ nini ndingĩtũra thĩ ĩno nĩ a prisoner of myself gũtũra atĩ nĩ mũbungwa kaũndũ karĩa twekire tene ngĩgeria gũkinya mwena ũyũ Florence unanizuia nikifika pande hii that blackmail has to come to an end rĩu rĩ nĩbangĩte ũguo I have to tell everybody no anginya mbere mundu wa wonthe tiga wa mundu amenye kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩna thĩna niĩ nawe no anginya mũthuri waku amenye no anginya mũthuri waku amenye ati can you leave my husband out of this thigari no nginya imenye tiga kila mundu amenye rĩu I'm ready to lose everything no ndikwenda gũtũra nĩ ngombo yako maisha makwa ngĩkinyũkia kinyo umenifunga nikienda hivi umenifunga Florence please ugo no gone okitakwira sikwa na maneno I'm listening to myself no go okitakwira so ko kareke that by the way I'll tell you the truth I'll tell everything Mama ameenda wapi? No, amuna ndire gwitu. Hata mimi niko na kwetu. Ai. Leo unataka huko? Sina nimewaachia dadi. Mwekara kwa baba yenu. Haya, ama msiende mamu. Bora jali siende nini? Dai wapi serious nini? And then mama mwekara kwa mamu nini? Namwambia hata mimi niko na kwetu. Hebu mimi niende nikatulie. Unasikia? Please. Mwekara kuna dadi wani. Tubole dadi. Ama kuja jioni muongee. Kuongea nini? Please, can you go? This is none of your damn business. Please, mudi. Nori uratutia mama nawe. Ndamutia na fafa wenu. Tuji. Mukamineke. Mama. Wajibona igwa. Wana utagoka mumwe ndadi. Mukaya yuko. Niko tuko kuto yanga. Kai mundu agithiaga uguo. Hai. Muda kĩmba ithaka hena notice kana mwaikara thĩ mukaria no nuramenya utukukura nene ringi muno. Niona hwaidi na koma. Ni hwaidi ndahota gukoma. Nendo kina thĩna. Ndio we na amoria gutire mundu urakwira. Nikio siwathi. Ni ndio ndirathi cukuru ngikora mama ndarikuo. Ni ndingicoka cukuru ngikora ndarikuo. Tere ucoka cukuru. Ha, ni nini ngutie? Mama ndo leo wotana na thina ciake. Wewe, hizo ni za mama na dad. Mimi stress itawezana na ndi cukuru. Ngushira ngotera nginya rĩrĩa agacoka. Na rĩga gucoka? Ukathome nini nguthi kuthoma? Niĩ na nyomo letita mukiania, nje muheire mahuti. Ndio mukiania ni mutigiria thie kuria ndirathini. Wana ateni na irimo. Wana atia? No woka. Na ego misete. Thank you. Horo waku nĩ mwega ĩko gũthiaga nĩ ngũthiaga
no eka wega muno ni guka ni ngumicite thank you ona ni ngwiciragia uhoro waku okay gukihana atia etikuru andu no wega ona ithuĩ gũkũ tũtirĩ na ũru ngwendaga kumagara ũguo he mũtumia ngũthiaga kuona no rĩu ndigũthiĩ tondũ nĩ woka tũgũkĩingĩra rĩu ona tondũ wona ndoka tigũkene ũguo nĩkĩ kĩũru ni tũraikanirie na makothe Yona ndina bagi cia kuhanda gwa nyambe njuke nguruke thiku cigana undu. Atiriri. Ti wega. Ati mundu ekaga uguo akikugia muthuri ri wagia na mucie waku ri mundu akiragiririo uguo. Nie ngigakinya hau nginyete ri kana rika ria kuri raigwa riri mucie tani uguo ri. Tutikarete kuu ni kwenda ni kumiriria. Ni kumiriria ngikamurera mukinya hau mukinyete ri ni kumiriria. Riu kuguo nawe umiriria nigetha uhote kurera ciana ciaku. Gutire kwa rume kwega. Na gutie kundu gutari ngucia thingira. No igua. Riu kuguo umiririe kuure no kiriririe. Tumahitia tunini tutu tungituma ume muci. Riu ndoyona ndirakwira aranjikire ate kana. Acha oni ndikwenda kumenya. Nie ndikwenda nginya kumenya. Riu ndungĩnjiguĩra ruo rwako. Nie ruo ni ndirakuiguĩra. Na ni ngwendete ni mama na ndirakuiguĩra tha. To ndiramenya we mwana wakwa na ndingĩenda ũkĩona thĩna. No ni atiriri. Ni wa mbere ni guku ndingĩkũiga. Ndingĩhota. Aneria nyuko. Makuna makwambia kurehe inegene. Nake thoguo. Ukirakirete nginya ciana ciaku ciũke. Riu ri ngucoka ngũiga nako. Riu mundu ro gukua murigo githe tinie. Na to ndienda gukua murigo ri. To ndakua murigo nginyo nae ni ngukurituhiria waku ri. Choko gwaku muci. Na wona wachoka kuu ri. Gutire thina. Mundu akwire mathina. Acha ndugukua. Inie ndakua. We niwe marajamanitie namo we. Turona inyue haha. Maita maigana nginya twanararanja. Na inyue. Riu kuguo ri umiriria. Na ndukamake. Ona bagi cio ndukarute ni tuthi muci wambe kanywe cai ucoke. So kireke njike uguo kireke nyambe ngithio reke ndicira cira. Acha nduthi ukanywe cai. We mwana wako na niguete na ndingĩenda ũkĩona thĩna. Tondu wona thĩna ona ni ndona the no ni mama madarora mandire na hagukuiga. Ndire na hagukuiga. Sawa. Kireke uguo Kenya baby ni tukwaraniria. Riu ri tugitithioke ukikuya nginya ona korwo ni irigu uthie na ri. Na utiaite kanya mukangi ungikua. To ndire na roho ri. To ndire na roho ri. Reke horo cinyambe ndikiri. Gia na roho ndaguthaitha mwana wa nie. No ndakwira uu. Tugathie kundu ucoke okuo. Na ni njoi ni ukuhurira thimu hwaini unjire. Kurigana na uria njoi makothe ri. Kau rĩngĩ no ko ni kaundu kanini karatuma muhitani. Mutimia ndatindaga akiha mĩrigo o muthenya. Ni ule wona ũthiĩte kũndũ. Coka kũu. Ngai nĩ agũgũteithia nĩ mũkũigua. Ũgĩthiĩ wega.
aiguane na mũtumia wake. Halo. Oh, kesi gani? Ile Diana. Ile ni First Nation. Hapana, ile. Oh, I'm not in a position to assist. Kindly Kaboke police station. Kindly please. Hello sir. Yes, bwana. Yes. Nyepeta kwa Njeru na bwa. Hold on. Hello. Oh, Nikki Syria Diana. What about with Modigadi? Hey, please, I'm in a position to assist. Now, the police station, get ready. Want to give the statement. Kindly. Okay. Thank you. Yes, Mr. Bona. Nabo. Yeah. Yes. Dure. Yes. Munene akuwa? Munene alaikuwa. The officer in charge. Officer in charge. Na tiga uma ofisi. Nesiria wa uko uwanja. Nige kwenda kwa nake. Nige kwenda kwa. Ndeba rasa. Sasa wapo pamba bugu. Okay. Na motira bugu akima ofisi. Thank you. We, ndo higorera nyume jahanini yaki. Kai. Kuna ndo hapo ndani. Kwa unafikiria ni ya kuoga? Wajisaidia hapo ndani. Haki oyeru, kwa nini mnanitesa hivi? Na mimi hata sina makosa. Ndio munene ri. Riu turari uguo. Kuone ciria mbere. Nyambe mbuke mve report. Mbere ya nthiete kwandikiria kuria. Ni sawa. Thiini wa ubi. Sawa sawa. Uria kubana ri. Ni mumaku. Na ukona undu ucio minainitie ni undu munene. Niguo. Bai mundu uyu witwa Makothe. Makothe entrepreneur. All right. Niona Makotech. Mfanyi biashara town. Megwika uguo makanjorera. Maina mongia wake. Riu turaria ri. Ndagika ici turaria riu. Ndagika ino ni ya kuvuvuru munene. It is either nie ningiga kwiguri mochari kana ni mwembia cionthe timakuie ini kata imusoro wa kumbia kana mamboragithie no yakitu kimunjiza munge wakakigua na kagwe mambare ndeto icio ikiarua. It's very interesting. Can you imagine? And why to this kanitha now? The same church. To make it clear. To this ACK. Okay. Stadium. Old stadium. Okay. You tambira tirire munene. And that's really. Can I suspect them? It's difficult. Makotech na mutumia wake ri. Murutaga biathara muthemba umwe. Wa mundu aina biathara ciake ngurani. Ni ndutaga biathara cia ngurani, no marutaga biathara cia ngurani. Okay. No mungi ni kaunjugi. Okay. Biathara ni ngurani. We umwe wa cianyu ungikorwa
akombithĩtie ũrĩa ũngĩ mbeca uvoro kombana mbia na andu acio tutiana kombana mbia ndio uvoro bana huu. Okay, sawa. Na rĩu ũrĩa tũgwĩka ngoja kidogo. We, Constable Nyaga. Yes sir. Hebu kuja kidogo. No kauga andũ acio marakũbangĩrĩte makũrage. Yes. Kana makuie. Yes. Those are capital offenses. Sasa nauliza. Yes sir. Mko na nani kwa station? Kuna Sidima. Mwangi na Karanja. Okay. Yes sir. Ufanye hivi? Yes sir. Acha Karanja kwa station. Yes sir. Chukua Mwangi. Okay sir. Mwende hapa town. Yes sir. Munilete ile mwanabiashara anaitwa Makothe. Ile Makotech nini Enterprises Yes, mnajua yeye? Yes sir. Niletewe yeye na bibi yake. Yes, Usisahau kubeba resima. Yes sir. Sababu kuna bibi ya Makothe. Yes sir. Sawa sawa. Na hiyo tufanye haraka. Yes sir. Alafu nauliza bwana, kwani station imegawa namna gani? Nitaorganize sir. Mbona imekuwa uchafu hii yote? Nitaorganize sir nikirudi. Mbona mmeacha hivi? Hakuna maabusu hapa ndani mnaweza mkatumia kuchukua kusafisha hapa? Nitaorganize sir. Wacheni mchezo bwana. Kwani mnashindwa na kazi? No sir. Kimbia mlete Makothe na bibi yake, halafu hiyo kazi nataka ifanywe mara moja. Yes sir. Kai. Ataithambia huko. Ni ndiathambia ni. Ndiathambia na ndiathambia ni gutauka. Usinilete. Kai. Ati kuosha huko. Sioshi. Na kome ni sioshi. Tugwika ũguo nĩ wega, na kwoguo nĩ tũrabatara mũtumia waku nĩ ũndũ wa kwandĩka statement. Very critical. Hello. Nĩ ũkinyire wĩra-inĩ? Ndĩ wabici. Nenda Ukulima Police Station. Kai, ati police station. Wika atia ithe wakire miuthire police station utajirite niki? Ati ndoi? Hapana. We Kai. Okay, sawa, ikiatiriri ndukingire. No. Just do this. Eko guo. Chukua boda. Tone uko right faster. Kai, boda. Guku boda. Guku utakire boda. Eko guo nirakwira. Salia boda yangale bau. Kai, no ginya njoke. Ai mistake kukuja. Ndikwe ndienda tukutuku ndienda maundu mengi. Can you please act? We. Eko guo abahuke wabici-ini twarie. We just come. Can you please come? Sawa. Na niko serious kuja. Ndikwendethera uri okoragwo wina ryo ya gwitureria nyomba. Sawa. Tuwathire police station gwika atia Kai? Nikuthi kumera atia mana mali maheni magai. Akikimeumana. Kai. Kwani anafikiria atashikwa? Unajua wewe usijali. Ni kawaida watu wakitanjiwa police station mbona kataka kunyitwa. Ndio uraraki nitio yo bana. Ni guka, there is no problem. Tauni ino. Hawi ndotige kauga geno niko makoragwo makiruta biashara. Tuge ni ukora andu makoragwo naguo. Na kwira tariu Makotech. Na kiongia kira yake. Ngari ile maraukire nayo. Ino eretwa Poch. Ya 13 million. Imagine. Tuya ni gutu bukumire twabukuma. Okay. Ndukamake. No ndugagitagia andu kiongie. That is also an offense. No andu acio. I apologize. Ni ngodiru nao. That is a very small matter. Itukirikia rugano ruru megukorwo me past tense. Maundu macio reigua. That is why we are focusing on them. Na Jumapili mundu agatira kanitha na tukumafuata nginya kuu kanitha. Tukaigua ina wathi ketufuate tumenye bara makinyetie kuma bau. I'll handle them. Don't worry.
Relax my friend. Okay. Ya, ana mahono wa Kenya. Okay. Wewe tigane andu taya. Bairuni ninge kwambuka. Okay. Me nguto cia tumia ni itabagia. Baria mkubwa. Mzuri sana madam. Asante. Karibu kulima. Asante. Jitikiria dakika mwe please, jarie na itha wa kirimi. Ni sawa. Wakirimi kai ukire politi we na nwamenya. Ndeto icio the cirari cia maheni. Kai. Ndeto ino kani kuthi gukoyo mama. You mean all these were rice? Madam. Yes, bwana mkubwa. Hebu kuja kidogo. Kuja kidogo tafadhali. Dakika moja. Karibu kuwe mgeni wa serikali. Mkubwa, kwani kumeendaje? Sasa watu kama hiyo si ndio hawezi wakatufanyia kazi? Yaani unajua ona mabeni in itself is a crime punishable by law. Yaani wero uthe turaruta ni wira wa mabeni. Haiwezekani kuwa namna hiyo. But we love guests like this in the station. Hao ndio watu ambao hutusaidia katika kesi. I'm sure atatusaidia vizuri sana akiwa hapo ndani. Lakini hawezi akatusumbua namna hiyo. Yote ilikuwa uongo. Tutakaa hapa tunafanya kazi ya uongo. Haiwezekani bwana. Hiyo haiwezekani. Ni kama ile biashara unasema. Hapana. Sisi hatufanyi biashara yetu namna hiyo. Nwana uretuite senti makothe? Sawa. Sawa. Okay. Mwana kwa ndo nyashiria. Nino mende kwaria the truth. Ninaenda kwaria omora ninaguo. Tondu ndo cio kwina kaundu kambi mbulite miaka mingi muno no mende kwaria to this point. Kwa hivyo criminal ameamua kuongea the truth ni wega, that is good. Umetaga witness of the state na utatusaidia sana katika hii kesi. Ukoro tutethetie muno. Endelea. Thank you muno. Lakini leo na ngiaria kaundu kau nino mende kwaria nginya mutumia wake. Mutumia wakwa araukirira maundu mama. Ngoja. Ngobe nafasi. Mpatie nafasi. Kathina mbele. Nitakwira ngeria kaundu kau no mende kwaria mutumia wake hivyo. Sawa. Siaitwe. Kuna siaitwe siako hapa. Okay. Aitwe. Sawa ngoja. Kopro nyaga. Hebu kuja kidogo. Fanya hivi. Enda unilete hiyo mabusu iko hapo ndani. Na uchunga usilete ile Diana. Kwani Diana kwa huko. Unaona wanakora ndana kora huko na kana mende kwa lio ndio hapa kupi. Mama ndio tumeta wewe. Tukangie wewe. Unijui vizuri. Sasa suspect kuja. Nana. Wote wawili. Makode. Ngoja nikwambie. Maugaga nduko cia mwene fote. No ngutara ngwire yona itikinyaga fote. Sawa, wengine nimekuta wanapigana. Kupigana. Hiyo ni mzuri, that is another offense. Hiyo ni kesi nyingine. Wakipigana. Na wewe ile ndumana bagi yako. Imechukuliwa na madam mwingine hapo ofisa. Ni sawa. Ni moya.
Simsonge karibu kai muretigira. Uje karibu. Sawa, hiyo ni mzuri. When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? They do. When disaster comes to a city, does not the Lord cause it? Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plans to his servants and prophets. Maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Gutiri undu Ngai atoi ona uriku. Surely. No kinya ndugame na muciĩ wakwa. Mutumia mugi ni gwakakaga muciĩ wake. I have to fight for my home. Nine ni hinya wa muciĩ wakwa. Thank you, Jesus. Makothe, thina mbere. Riu bwana officer. Thank you very much no ndo opportunity no. Riu just a minute. Hello? Hello? Makothe, sasa my dear, I love you so much. Guy, thank you very much. Hebu nikwambie. Aki, I've forgiven you in advance. Ndukamake maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Aki, asanti. Look, we have to fight for our family. Thank you. Uiko? Ndukamakio ni kuria ndi. Pai ekatirire ni hapa police station. Unaweza kuja? No avote guka na haraka please. Ati borithi ugika atia? Please uka baka police post. Okay, sawa, reke njuke. Sawa, Ngai. Please kuja tu. All right. Don't worry. All is well. I love you. Ngai, huyo ni Ngai. Oka. Okay, sawa. Thank you muno. Riu ona ino ria ngwenda things are okay. Tondu na mutumia kwa mbere ni ukite. So I think I'll be able to tell it to you. Riu ngwicira boke. Nenda kwaria kaundu kau ngwenda kwaria ona kevo no wega muno ndumbarĩtie hivyo. I think I'm okay. No riu ni requestaga I wish no tukorwo twikarite ndi tondu ndeto iria ngwaria ko mundu ngigwa by the way ni no timpete tombega muno korwo no twaria ndeto cikarithitwe ndi no problem. Okay, fine. Yeah. No tubuthire stadium hapa. Mutoto ikare bau pavilion. Sawa. Ugetoge oboro wega. Sawa. Na mutumia waku auga atia gwikara kabisa. In Ambira in the next 2 minutes she should be here. Still have time. No, she in Ambira wanatangithia ndaka ithatu please. She is allowed. Twende.
Aki, thank you so much for coming. Aki, tuthi tukalie kuna ndo tulalie bana. Hi. God is good. Tuthi. Huyu ndiye alikuwa amepotea. Ndio. Thank you mwana umepatikana. Ndio visa. Wale gwita uko kwena kaundu nenda twarie. Nyende tumise wa mundu wothe wikarite gikaro giki. Nyino mende kurekerwa ina advance mbere ya mbaritie. Urekerwa atia muragani uyu? Hebu ngoja kidogo. Tafadhali ngoja kidogo Athi na mbere. Ni ngi request ya ndo mandekere ina advance tondu nini ramenya ndo cindite kwaria te kwa gukenia ndo muno tondu kaundu kau ni kaundu very bitter. Aturite kanthumburite miaka mingi. Nina wangu ndakuga. Excuse me, bwana officer. No jitikirio please ndagike mwitwaranirie na muthuri wakwa haha. Madam, hii si familia. Eno ni police station. And this is a police case. Maundu ma muci mugathie kwariria muci. Tuthie na mbere. Ni kwanguga ni officer. Niwe kaundu kanthumburite miaka mingi muno na sasa kavindaga kwaria ndeto icio nino ta kwaga kinya. Yuna ni emendaga kuga atiriri. Basi please not to postpone. Madam, no. Police station. Yes. Nini mbetekirwe mbali ya undugo ni mbali. Madam, this is a criminal case. Ino ni case. Twagirire gukora turi goti-ini riu. Yes. Songa. Nini konguga nyundo yo nthumburite for a very long time. For the last many years. And I need kwenda. Yes. 24 years to be precise. Endelea dina mbere. 1994. Ndurite maisha ma blackmail. Maisha ngakora ni mufungwa. Tondu 1994. Nyigwe kana twagire na mutumia uyu. Ndurite maisha monthe na threat. Yes. Ndurite na threats, blackmail. Ngaigirwa maundu threat no angetwe bia. Timwana. I mean exactly that. Mtoto? I mean exactly that. That's exactly what I mean. Tukinya mwana na kana kuma endeo ni ugo twatiganire. I don't know. Sorry, please. That one has become. Am I kwenderewe wega ni mwana uri kuraririrwa? Turaririrwa for mwana wenyu ure witwa murimi otherwise that is the point I'm. Sincerely speaking, are you talking about me? Me and rather speak the truth than Nicola safe. I want to talk to Muremi. Ngoja wewe. Are you talking about Muremi my son? Nimbetekelea bali undugu nyumbani. Ebu keti. Yes, nina ni kwanguga gatire ni kwanguga bwana officer. Ndurite under threat miaka yonthe. Blackmail. Nitarua na wa mweri ndoire ndivaga ngiri 50 tondu watwikire tone twatigana. If I have to survive ndino na akora ndire na maundu makwa mathuke. Nina riva ya kinya point nare mwane kuriva. Nyino irimo. Sincerely speaking, ndurite maisha matai mega nundu wa mutumia uyu ni and I don't know what I can say. Sorry to say, are you talking about Makothe, are you talking about Muremi? Yes. Which Muremi? Wewe. Teresa, can I just interrupt, please? Ningera kuga atiriri. It is not clear. Ni mwana ule kuturariria. Turariria Muremi ni bwana officer ni Ebuka kidogo. I think I'm very clear. Ni I'm very clear. Wewe ni Muremi. Turariria mwana ule. Ebuka kidogo. Come clear. Can you come clear? Muremi. Ate? Another chance ate? Ate wo? Ni Muremi. Ngoja kidogo. Turario buroni wa ukorwa ndai na mwana. Mbisi Muremi. Yeah, that's Muremi no wa Makothe. Ate? Are you clear? Ate urario burwa Muremi ai wa Muremi my son. Okay, bona usiye. Muremi my son. Kwenda kuga atiriri. Munene.
Ati Bible yugaga atiriri maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Undu uyu ni mururu na ti mwega, lakini kuri maundu ona ni ndamenyero hau bwana OCS, so ona hata mimi imeniumiza. Kurulira u Just kindly give me time. Ngoja kurulira u keka na nie. Hebu tavorera kidogo Bible yugaga atiriri maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mehokete Ngai. Na undu uyu na gutire undu aria maundu mothe maria mekagirwo hitho-ini no nginya magoka maumire king'ang'a-ini. Koguo ri tugukite na kisia uragani ini aya magikia uragani riu kumbigirira taruko ara ugo na uga bwana officer uyu ndeto wana icio murego ikiriru ati anga we and plant anga kuiba kuua. Can you speak the truth? Is not that not a creation? Kinde ndo ambigirira tondo no ni twendana na this by the way I'm very sorry. Let me also say something else. My the way we have been in love with this na nduramenya na kiu nikio kiratumire ngoja makothe round ucio ugakirie trauma story nuriku niki Florence. Yes. Uyu sawa na niwe bwana OCS. Ni muthenya ucio ri ni ndaiguire uyu riu niaingirire gwakwa biu ningi kare undu ndamakorire na ndiakenire uria ri riu ngimenya atiriri riu ndeto ici ri no njirie muthuri nigetha aririe mutumia wa ni na ngimuhurira thimu na respect ciakwa oke at least ndimuhe uhoro nigetha arira mutumia wakwa mucii wakwa naguo wiki atia urugame riu ri ni ona tuikara thi uguo mukawa-ini nigetha ndimutaririe uria ndirenda kumwira ri ona gutire kiugo ndamwiririe oke ria kiaria na thimu oka aria arie na thimu ri ngeti thimu yo avuriritwo ni uyu amuvurire thimu yo aya thimu nirio anjirie atiriri ati ithuĩ tũrĩ oragani ni amenya ũrĩa ngũpuranĩte na maũndũ macio mothe. Officer please let me clear this. Niĩ thimu nĩ nanyitire turu nĩ nanyitire thimu nĩ nanyitire mukuma kwĩ mutumia kwĩ mũngia wakwa yes akimba the whole scenario na ngimenyita ũrĩa kwa bana this is what I brought to you. Si aseme was it thank you ngoja makothe ngoja na ilikuwa uongo there was nothing. Wavurire thimu ukimwira atia ndora sunjo ndoria ukimbe wambiririe atia ati kotararia ni ndamwirire ni arabangirwo yes uru ni makothe ni ofisa ndahenanire ni tondu ni ndarakarire muno uru mbere okay ni sawa uru uriku be clear uga ndiri tucione wambirire na thimu marabanga kumuraga ngoja kumuraga na kingi kumuia na kumuia very good riu gikaro giki ngoja urenda gutwira atiriri uhoro wa kuragana na kuia nduriho ni maheni ni bwana officer ndirenda kwirihia tondu makothe ni ahenirie twagia mwana koguo revenge tini maheni that is account on itself ti maheni wake ni maheni wake ri makothe aroiga ngoja mzee ngoja kidogo wake ri makothe arauga turite arihite mbeca yes mara mangi nikumvenia every month wa gutimorinda na muvanira muveza ngirive is it true yes agwo mbeca ni makothe every month nigetha kinya tukavitanagia na nyino iri muno nigetha tuiguanire arihage mbeca cia ku maintain mwana wake mwana uriku muremi ndirete kiugo negua nitakwenda negua wega kana ni atia iyo ni extortion is it true that's another count ya extortion number 3 ndeigua hagwetwo my friend here yes amutumite in my life niguo tuvitania nyino irimo akamutuma
So you na hire. yaonire nĩ twa na ũyũ nĩwe wanjĩrire atĩrĩrĩ ndĩmakorete haha tondũ ndendaga kũmũhara. Yes. Anjĩrire ũyũ nĩ mũthigari. na hata hiyo ni uongo. Nire anjĩrire nĩ mũthigari rĩ niĩ nĩ ndamũheire wĩra wa kũnduĩrĩria makothe nĩgetha menyekana kũrĩ na tondũ ũyũ anjĩrĩte makothe ena mũndũ menake. Ũyũ nĩ sawa already nĩ tũmũnyitĩte na nĩ tũramũtwara igoti-inĩ mathaa macio mangĩ nĩ ũndũ wa impersonation. That one is covered. Koguo ukihaya mundu a impersonate utoro wa mundu. Is it true? Yes, ni have lived a very miserable life. Ni bwana ofisa utoguo ndauga ni kurakara ndarakarite riu koguo ni ndaigua uru muno. It is good. Nawe riu kimenya riu kimenya maundu matatu: impersonation, extortion, kuhenania, macio nĩ ndĩragũthitangira namo. Rĩu ni ndi mwana we ni ũrĩngĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ ona ni ndaigua ruo o ũguo waigua mũrĩmi we ndũgũtua kũrĩ ũndũ werera mwana tondũ ona mwana nĩ kũrera ti gũciara mwana mũnyite o ũrĩa wamũnyitire niĩ ona ingĩenda mwana ũcio ndakae gũkamenya kana we ti wĩire niĩ ingĩũrio niĩ ũrere mwana o ũrĩa ũngĩmũrera tondũ mwana ũcio nĩ mũtũrĩre wake kũrĩkia na ndoĩ mwana ũcio agatuĩka kĩrũcio. Rĩu rĩ maũndũ ma ciana rĩ macio nĩ social issues maragĩrĩrio na kũu. Niĩ wakwa nĩ criminal na ndĩna suspect igĩrĩ. It's very painful. This is my suspect na ũyũ na kuoguo na mũrĩmi na kufungulia mashtaka na rũciũ nĩ ndĩrakũrokia igoti-inĩ. OCS. Okay, niĩ ona ingĩona atĩrĩrĩ ũhoro wa kũrekanĩra rĩ ona ũrĩ Bible-inĩ ona andũ no marekanĩre. Ta rĩu for example rĩ I'm also within the knowledge atĩ madam ũyũ ũrathũkiaga gwakwa still onake gwaku nĩ athũkĩtie. We madam, hapa kuna mambo ya social issues na mambo ya sheria. Niĩ ndĩrandirwo na maũndũ ma watho. This is my suspect ndakũnyita nĩ ũndũ wa maũndũ macio ndagweta. These are my two suspects. Inyuĩ no mũthiĩ. I'll call you when I need you. Nĩgetha thiĩ naye ngamahingũrĩre mashtaka. Huyu nampeleka jioni. Au ndio suspect yangu. Amuka twende, mnaweza kwenda. Let us go. Shikana mkono. Shikana mkono. Twende. Songa haraka.